Ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Ubu buryo nibwo bwonyine bushobora kuba butekanye kuri WhatsApp yawe. Rinda WhatsApp yawe abajura bakwinjirira. Uko bikorwa rero intambwe ku yindi tugiye kubireba ahangaha kuri Nsabira TV2. Niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube kanda subscribe tugende. Intambwe ya mbere rero hano urafungura WhatsApp yawe niba ari business WhatsApp ukoresha. Numara kuyifungura rero icyo usabwa nta kindi, uraza urebe muri right cyangwa se app corner ya right ukirikeho. Numara gukirikaho uraza kubona dashboard igaragara muri ubu buryo. Numara kubona rero dashboard igaragara muri ubu buryo urakanda kuri account. Nyuma yuko rero ukanze kuri account uraza kubona ahantu handitse to verification urahakirika rero nkuko bari kubikwereka. Nyuma yuko umaze kuhakirika urabanza wibuke gukora aka kantu k'ingenzi. Niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube ni subscribe. Intambwe rero ya nyuma urajya aho ngaho ukande ahantu handitse on, ufungure on. Numara gufungura on wandikemo imibare yawe 6 y'ibanga utagomba kwibagirwa. Ntuzongera kwibwa WhatsApp yawe. Niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube icyo usabwa nta kindi ni ukureba munsi ya video yawe ugakanda ijambo subscribe kugira ngo nawe ujye ubyikorera. Murakoze, Imana ikomeze ibahe umugisha utagabanyije. Muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'agaciro. Wakunze iki kiganiro rero ushobora kugisharinga inshuti zawe kugira ngo tubashe kugira WhatsApp zacu zitekanye kandi zirinzwe mu buryo bw'ikora na buhanga, icyo twita cyber security. Rero kurinda amakuru yawe ni ingenzi. Bana natwe rero kuri Nsabira TV unasharinga ibi biganiro kugira ngo buri muntu wese ajye abyikorera. Murakoze cyane.